reka twongere tubahe ikaze ari nako tunabashimira mwe mwese mukurikira amwe mu makuru y'ingenzi tubagezaho abari kuvugwa hirya no hino ku isi. Kuri wa kane tariki 20 Werurwe 2025 AFC M23 yakiriye ubutumire bwa Emir wa Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani bwo gusura Doha kugira ngo baganire ku bibazo by'umutekano muke byugarije Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubu butumire bwahawe AFC M23 buje nyuma y'aho Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi ndetse na mugenzi we w'u Rwanda Paul Kagame baherutse guhurira Doha kwa 18 Werurwe 2025 baganira na Emir wa Qatar ku kibazo cy'umutekano muke uri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'uburyo cyakemuka. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Qatar ikaba yaratangaje ko Perezida Kagame, Tshisekedi na Sheikh Tamim bashimangiye ubushake bw'impande zirebwa n'umwanzuro wo guhagarika imirwano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wafashwe n'abakuru b'ibihugu byo muri Afurika. Ubuyobozi bw'ihuriro AFC M23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bukaba bwaragaragaje ko butazaha agaciro imyanzuro yafatiwe mu biganiro byahuje Perezida Paul Kagame na mugenzi we Felix Tshisekedi mu gihe yaba idakemura ibibazo byabo. Nyuma y'ibi biganiro by'abakuru b'ibihugu, ihuriro rya AFC M23 kuri wa kane naryo rikaba ryemeje ko ryakiriye ubutumire bwa Emir wa Qatar bwo kuzajya Doha kuganira nawe ku kibazo cy'umutekano muke uri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe kandi M23 yafashe umujyi wa Walikale nyuma y'imirwano itoroshye. Umutwe witwaje intwaro wa M23 wafashe umujyi wa Walikale ukungahaye ku mabuye y'agaciro uri mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru nyuma yo gutsinda ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'imitwe ya Wazalendo. M23 yinjiye muri uyu mujyi nyuma yo gufata ibice byo mu nkengero zawo birimo Ngora, Kisima na Mubanda kuri wa 19 Werurwe 2025. Ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zawurindaga zahunze zigana mu cyerekezo cya Kisangani mu ntara ya Chopo. Imirwano yabaye nyuma y'aho ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rigabye ibitero ku birindiro bya M23 biri mu bice yari iherutse gufata muri Walikale birimo Mpofu na Kibua byatumye isubira inyuma. Imirwano muri Walikale yatangiye mu ntangiriro za Werurwe nyuma y'iminsi abarwanyi ba M23 bahanganiye n'ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu burengerazuba bwa teritwari ya Masisi. Ubwo M23 yari imaze gufata agace ka Nyabyondo na Kashebere tariki 16 Werurwe, sosiyete Alpha Mine y'Abanyamerika n'Abanyakanada yahagaritse ubucukuzi bwa gasegereti mu birombe bya Bisiye. Bisiye ivamo 4% by'umusaruro wa gasegereti wose ku isi. Mu gihembwe cya mbere cy'umwaka 2023 Alpha Mine yacukuyemo tone 3187 z'aya mabuye y'agaciro. Ku rundi ruhande, ubuyobozi bw'umutwe wa M23 bwavuze ko urubyiruko rubarirwa mu ijana rwo muri teritwari ya Masisi rwifuje kwinjira mu gisirikare cy'uyu mutwe umaze igihe uhanganye na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi byatangajwe n'umuvugizi wa M23 Lawrence Kanyuka mu gitondo cyo kuri wa kane tariki 20 Werurwe 2025 mu butumwa yatambukije ku rubuga nkoranyambaga rwa X. Muri ubu butumwa Lawrence Kanyuka yagize ati: urubyiruko rubarirwa mu ijana rwo muri Bweramana muri sheferi ya Buhunde muri teritwari ya Masisi bagaragaje ubushake bwo kwinjira mu gisirikare cya AFC M23. Lawrence Kanyuka yavuze ko ubushake bw'uru rubyiruko rwabugaragaje ku wa kabiri w'iki cyumweru tariki 17 Werurwe 2025 mu biganiro guverineri wungirije w'intara Shadrack Amani Bahati yari yagiranye n'abaturage bo muri aka gace ka Bweramana. Muri ibi biganiro guverineri wungirije Shadrack Amani Bahati wari uhagarariye guverineri yasabye abaturage bo muri aka gace ka Bweramana kugira uruhare mu mutekano wabo kandi bakunga ubumwe kugira ngo babashe kugera ku iterambere. Mu yandi makuru, General Muhoozi Kainerugaba yatangiye uruzinduko rw'akazi mu Rwanda. Umugaba mukuru w'ingabo za Uganda, General Muhoozi Kainerugaba yageze mu Rwanda mu ruzinduko rw'akazi yari amaze igihe ateguje. General Muhoozi yageze ku kibuga cy'indege cya Kigali ku mugoroba wo kuri wa kane tariki 20 Werurwe 2025 yakiriwe na mugenzi we General Mubaraka Muganga. Muri Gashyantare 2025 nibwo General Muhoozi yatangaje ko ateganya kugira uruzinduko mu Rwanda. Yagize ati: nzajya nsura igihugu cyanjye cy'u Rwanda, igihugu cy'abacwezi. Yakomeje agira ati: namenyeshaga abantu bacu bo mu Rwanda ko vuba nzasura abasirikare bacu bo muri RDF. Nyuma yaho CDF w'u Rwanda azasura abasirikare be muri UPDF. Uganda n'u Rwanda n'umwiteka. Muri gahunda y'uruzinduko rw'uyu musirikare harimo kuganira n'ubuyobozi bw'ingabo z'u Rwanda ku bufatanye busanzwe hagati y'impande zombi ndetse n'umutekano wo mu karere. General Muhoozi yaherukaga mu Rwanda muri Kanama 2024, icyo gihe yari yitabiriye irahira rya Perezida Paul Kagame.
Ni mu gihe kandi Joseph Kabila Kabange wahoze ari perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aherutse kugirira i Kampala uruzinduko rw'ibanga rwasize anahuye na perezida Yoweri Kaguta Museveni. Ni uruzinduko yari yatumiwemo na perezida wa Uganda nk'uko ikinyamakuru Africa Intelligence kibivuga. Iki gitangazamakuru kivuga ko kuwa 14 Werurwe aribwo Kabila yavuye i Kampala mbere yo kwerekeza i Nairobi muri Kenya. Kugeza ubu nta makuru arambuye y'ibyo yaganiriye na perezida Museveni aramenyekana, gusa abantu ba hafi ye bavuga ko ikiganiro cyabo kibanze ku kibazo cy'umutekano muke uri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kabila aheruka gutangaza ko yahagaritse amasomo yo ku rwego rwa kaminuza yari amazemo igihe kugira ngo yite ku kibazo cy'igihugu cye. Mu kiganiro aheruka kugirana n'ibitangazamakuru byo muri Afurika y'Epfo, yagaragaje perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo wa Kongo Kinshasa nka nyirabayazana y'ibibazo byugarije kiriya gihugu. Amakuru kandi avuga ko uruzinduko rwa Joseph Kabila i Kampala rwahuriranye n'urwo Corneille Nangaa usanzwe ari umuhuzabikorwa w'ihuriro Alliance Fleuve Congo ribarizwamo umutwe wa M23 yari magirira muri uriya murwa mukuru wa Uganda. Nangaa asanzwe ari umuntu wa hafi cyane ya Kabila, dore ko no mu gihe cy'ubutegetsi bwe yari akuriye komisiyo y'amatora muri Kongo Seni. Kugeza ubu ntibiramenyekana niba ubwo bombi bari Kampala baba barahuye. Kabila kandi ashinjwa na leta ya Kinshasa kuba umuterankunga wa M23, ibyo umunyapolitike ahakana yivuye inyuma. Uganda yakiriye bari abagabo bombi mu gihe leta ya Kongo yakunze kuvugira mu matamatama ko iki gihugu gifasha M23. Ni nyuma yuko mu gushyinga 2021 ubwo izi nyeshyamba ziyobowe na General Sultani Makenga zateraga Kongo zari ziturutse muri Uganda. Mu makuru yo mu mahanga, Volodymyr Zelensky yemereye Amerika ibigo by'ingufu z'amashanyarazi bya Ukraine. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yemereye perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump kwigarurira ibigo by'ingufu z'amashanyarazi bya Ukraine kugira ngo abicungire umutekano. Volodymyr Zelensky wa Ukraine avuga ko Ukraine yiteguye gushyigikira icyifuzo cya Amerika cyo guhagarika ibitero by'Uburusiya ku ngufu z'amashanyarazi nyuma y'ikiganiro yagiranye na mugenzi we wa Amerika Donald Trump ku murongo wa telefone. Ni ikiganiro bagiranye kuwa 19 Werurwe 2025. Nyuma yo kuvugana kw'aba bagabo, Trump yanditse ku mbuga nkoranyambaga ko yahamagaye Zelensky bagirana ibiganiro byiza cyane bigamije amahoro. Kuvugana hagati y'aba bategetsi bombi bije nyuma yuko Trump aherutse kuvugana na perezida w'Uburusiya Vladimir Putin amwemerera ko abayahagaritse kugaba ibitero ku bikorwa remezo by'ingufu ariko atazatanga agahenge k'iminsi 30. Ikinyamakuru Al Jazeera cyatangaje ko Zelensky yishimiye ikiganiro yagiranye na Trump kuko kinyuze mu mucyo kandi yizeye ko amahoro arambye ashobora kugerwaho uyu mwaka abifashijwemo na Amerika. Zelensky yavuze ko ibyo bizabaho kugira ngo intambara ihagarare, asaba ko hakongera gukorwa izindi nama mu minsi iri imbere babifashijwemo n'abahuza mu biganiro. Kuri uwa gatatu tariki 19 Werurwe 2025, Minisiteri y'Ingabo y'Uburusiya yatangaje ko Moscow yatanze abasirikari 175 n'abandi bakomerekeye ku rugamba n'imfungwa z'intambara nk'ikimenyetso cy'ubushake bwo guhagarika intambara. Kanda subscribe n'akamenyetso k'inzogera bizakorohera kubona ibiganiro n'amakuru yacu ataha. Ndabashimiye.